Gawat sa sanitizer. Oh no! No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? If I find my way home, yeah. So, money lang menu. Ayan, rice toppings, pasta, desserts, beverages. And, pakuya daw sa page 2. Ayan, money sila lang ang mga menu. Dagan sila ang menu, pero murag ang ilang bestseller diri is the Chatong Burgers. Ito yung burgers sila. Borgy's Burger. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? If I find my way home, yeah. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Manila mini burgers and taco. Don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? If I find my way home, yeah. Well, one day. If I find my way home, yeah. Hi guys. Oh. Nami sa mga mabugnaong gapi. Wow. Kauban ako akong uncle. Ayan, You guys do have sarcasm. kain ng burger and taco. Yan, namin sa Salomes Garden. Drive to movie house. Gwapo ang area. May natagat na gamit. Ano? Wali. Wali. Sige daw, sabay mong joke. Sige. Kung may natagak na gamit sa dagat, sa lumi, dire mo. Yun, so mag-park ang mga sakyanan dito. Yeah, park dito. Best ideal na sakyanan is pick up kay pwede mabutangan og lamisa sa likod. Diyan sa likod na mo magtambay. So initially nato pero karon dagan naman kay kuan. Butangan na lang sila. Lamisa. No. Ila mag-open sila 5 PM to 8. 9 curfew naman. Ayun. No. Kung alam mo lang Kaya diyan na si Jik Jik. Magdala doon sa Driog iyang uyab. Drive-thru. No. Kaswerte. babawiin din ta. Alam mo. Alam mo yan kung sino ka. Pildi ka sa kauban si Benji. Okay na yun. Glass. Oh, si Mimi oh. Wapa kay kinakamask ko no. Ano tag suga sa gagamay. Ayun na pagtanggal og mask. Ikaw mag-edit aga. Oh, gapahon daw kaniya.
Dapat tatagan nimo og kuan. Si Ems. Tagan nimo Ano og siya app. ang editor? Amo ang editor? Tagan nimo og additional. Dapat tatagan ng editor og extra na kuan na kwarta kay para mo gwapa siya dito sa mga video. Abo naman siya, di ba, Ems? Look. Love ako niya. Ah, Like, hindi ko niya love. Abo na siya. Hello pa din yung mga gamit. yeah, Salomes Garden is located sa Kabantian. Sa Salome. Kabantian, California. Yeah, pwede rin mo diri magtambay-tambay. Kung maganto mo din ni better na may sakyanan kay kung wala dyan, magaktas dyan mag-highway hanggang to diri na mga layo kayo. Intended dito siya for drive-thru. So, ang ilahang tindahan is daraw. Sumagi ka dira and then drive-thru, then diretso park, then tanaw dayon sa salida. Pwede mo magkaon sa sulod ng sakyanan, magsira mo pultahan, mag-alay, Gikawat lang na ako na sa silahang balay mo na barumbado ka sa group. diba? Yeah, clean as you go, clean as you go. Guys, mangawat daw siya og kuan guys. No, it's sanitizer. Mahulit na daw yun. Tawatan kay si Mimi. Anyway, clean as you go. Visit lang mo diri guys sa inyo kang Salome movie experience. Yeah, nice diri. Bye guys! So, curfew na. Manguli na may kay curfew na. So, that's our Salome experience. Ayan. And that's si Ma'am Sally. Busy mo na yung mga super woman behind Salome. Yeah, and nag-enjoy me sa mga movie house and a bomb burger. Bye, ma'am! Bye-bye! Crazy. Oh, but you still amaze me. If I find my way home, yeah. Ako namin. So, So, ito, wala nagkauna sa Rojas no? open yung boss? This is the move for those who